Titiang nyinahang angge apa titiang nyinahang dewek? Nah, cenane bener nah. Meh, liu konten membahasa Bali mesliuran, nanging enu kliru nganggon lengkarane nih. Nah, yang nyama melet memperkenalkan diri nganggon bahasa alus, ane patut anggon tuah bahasa Bali alus sor. Dadi nih, ane beneh titiang nyinahang dewek, sing je titiang nyinahang angge. Nah, nyama nawang sing krune angge ento alus singgih. Untung ranang tu sing anut ajak krune titiang ane ada dibacakan alus sor. Nah, yen anggon anak len, dadi upami sedurung metaken durusang sinahang anggane rin. Nah, nyen ane enu keliru.